Pemirsa pemargi catur berata penyepian ring wewidangan Desa Adat Keramas, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Galahi Lintang, memargi antar Tursipeng. Paiketan saking Desa Adat taler nedunang prejuru adat miwah pecalang Desa Adat Keramas ring sejeroning ngerakse kahanan trepti ritat kala rahina suci nyepi warsane mangkin. Anudin setelah ring lapangan ritat kala rahina suci nyepi ring Desa Adat Keramas kepanggih catus pasta Desa Adat Keramas sane katanyane rame antuk kewentenan palinggihan mewah parikrama warga nanging ritat kala rahina nyepi kahanyane sepi. Bendesa Desa Adat Keramas nyaman puja Waisnawa Mausang pemargi catur berata penyepian ring wewidangan Desa Adat Keramas memargi sekadi warsa sedurungyane. Anutin pemutus Pesangkapan Desa Adat Keramas, catur berata penyepian kemargian ring sejebak wewidangan Desa Adat Keramas, inggian krama adat wiaden krama tamyu, katugesang mangdane nganutin ugar-ugar catur berata penyepian, inggih punika amati geni, amati karya, amati lelungan mewah, amati lelangwan. Selanturnya tamyu utawi pendatang sane maagama non-Hindu, mangdane sida nyokong pemargi catur berata penyepian ring Desa Adat Keramas. Ring saperindekan nyangre yak ngelaksanayang puniki berate penyepian sane sake 1945 puniki menawi ngelanter sekadi napi sane sampun kemargiang duk warse sane lintang sepunika. Ring sejeroning mastika yang catur berata penyepian ring tengahing kramo sida memargi antar prajuru Desa Adat Keramas kewantu oleh prajuru Banjar Adat mewah anggo pecalang nyelehin pemargi catur berata penyepian kramo genah ngeranjing Desa Keramas kesiagayang limang diri pecalang ring sejeroning ngemit ketraptian ritat kala ngemargiang catur berata penyepian. Saputra Bali TV.